gilit thing nai channel lo thlir thin tu te chi bai ule me zial zuk that lo zia kan thria a se tu tam tak a omanga chung zianga chuan hemi kan sar ne ne kung kai ti te po kan threvek anga he ba ka hianin me zial kan zuk hianin hemi ru te po he chak lowa he wang hianin zinc te calcium te magnesium te kan ba mo a eng ba ka hian kan taksa in minerals dang le vitamin a hi blu tu te kha adanga in taksa katiang tlak cham te kha theya hei mui te po hi aduk du ni in mezia thalong da pakhat chu emi mi pachi hi atitlem theya mi pachi hu te po hi mezia zuk tam hianin a thlen theya tin kan sari kan sei wa bet thina maro chu dam doi nan kalila emi COPD kan ti a puitling tho ha ben von ei mezia zuk a sakwanga om hi ni a video ka siam to a COPD chung chang hi puitling tho ha ben von ti in ei adu tan a en let theanga mezia zuk that chuan in hemi tho ha asma ni silo hi siama ei ana sak to chuanin adam thei to lo ni ei hi dam doina mezur jinga pe kan tam em a dam doina in kol ta pon tamani kan sat luk thawa lo mani mezial a hlom ti frem ai la tam takin kan sim theilowa wangin mezial zumi te ta na ei tur tha te le kan ti tu te le a thalo te tlang puin sui tiang mai te tha a thei hai te don fo kol thei balhla ser thum serang chi zong zong ni thavek mai ser tok te in thai na hring duk ang chi hi thavek boka sun lu te apple thei te hemi mizoram kan thei muang chi chu a thade vek maya in alkaline foods kan ti a hetiang ho hi tha a alkaline foods kan ti na huam then khate chu hemi nut kan tiang chi cashew nut kan ti te khokher kan tiang chi te nianga in pa ei chi te po hi tha a alkaline foods ani a urun var te so thing te ser rong rong te ser hi athur tang pui a hemi nim bu le te hei hi acidic chu ani ngai mai ni masela kan thi sen acidity kha le alkalinity kha wa khoi lawa kan pum pui chuwa then khanin ser hi enge athur ni lovin alkaline khan ain le dei the ni in alkaline foods then kan dang chu avocado te balhla te herbal tea kan ti sang sang te ni a in fang ma te po ani a in acidic food kan ti a emi acidity te tam thei meizia zomi ta na in sum turamo eilo turamo te eng artui te po ei tlema tha a sa in sum tha a cheese kan ti te in chini thum ang chi processed food kan ti na pek ang chi songbol na sat te soda drinks kan tiang chi te coffee te mom som neu te heng hianin ate sol theya tin ni china kan soi a thai thele alkaline food kan soi sang sang te khanin kan taksa om nicotine te po kha a pai chuak theya mezial tu sang sang om te po kha taksa tangin a pai chuak theya in green tea hi a thaboka engi in thin hi he ba ka hianin nim butui le tuilum cho polila hi a in theya jing kara te nikata avuni voi thum te khoi zu le tuilum in te po tha a in pineapple la khui thei te bulsen kan ti te tiang bulsen ni chu tui so te po tha a ginseng te po hi a thaboka heng ba ka thare em mai chu tui hi ni he kan soi tam to a tui hianin kan taksa tu le bol lo te kha atifaya tin mezial zuk wa kan taksa har sana sang sang om mezial tur om te khang te po kha tui in tam bia tleng fai the ni tui hi engzak nge kan inang ti hi soi thiam har khop maya kan taksa mamo dana zirte ni a atlang puin tui hi ni khata liter khada tanga liter ni vel in hi tok viau ani e ba ka hian mezial ngei thei lo chuan
ta district hospital a hianin tobacco cessation clinic ka oma tiang a hianin counseling te an lo nei pui ang chewanga eba ka hianin kami mezial chak na tire thei yang chewing gum te a oma khan te pawh kha man theia in a topera chuan mezial ngei tur hianin tumna le insum theina te ngai ve poka mi in mezial alo thla ngei hianin chuap ina mi nicotine ina chuap a khoi chiat to te pawh kha zoi nan siam tha a chin breathing exercise an ti a hei hi video ka siam to a adutan enlet theinga in zoi te pawh a tha ni ke a kalte tlan te hianin kan chuap kha ti chaka ka kamezia zumi tan a tha boka chuan ni chin kan soyang khan chi al insum te thil thum chini thum ang chi insum te zu te le thil thak mom le yang spicy food kan tiang chi te junk food kan tiang chi te kha insum poimo a in garlic tea tila purun var hi zung hi thum vel kan ti somanga kha minute som vel da a ti chu tuino khata chuma thit fima in thina tha a kami tuya khanin kan du chuan khoi zu emo nim bu tui tlem te mapo kan tel theni khang kha mezial zumi te ta na tha nicotine mezial effect ina nicotine effect ina taksa nicotine ina effect te ti re na te nicotine taksa tanga pai chu dan kan soi thei tlem te chu ni te se